Hai selapu semeton-semeton. Semetun. Semetun. Hai selapu semetun-semeton. Berembek kabar. Semetun. 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 Hai selapu semetun-semetun. Ih, jangan berembek kabar. Berembek kabar. Berembek kabar. Selapuk sehat. Selaput. Selaput. Selaput mata. Jadi apa? Selapuk. 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 Ya. Iya, apa? Selapuk. 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 Nah. Oh, selapuk. Ahai. Selapuk. Selapuk sehat. Ini selapuk. Selapuk sehat. Aran kaku eta. Aran kaku eta. Nyeke beraja. Nyeke atau nyeke? Nyeke. Nyengke. Nyengke atau nyeke? Nyengke. Nyengke. Nyengke beraja bahasa Lombok Tengah. Aku Elek Nias. Elek. Elek Nias. Elek. Elek. Nah. Elek. Oh, kirain elek. 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 Oh, lidahnya di elek. Oh my god. Elek. Aku wah like. Aku wah like. Gimana? Like. Share and subscribe. Comment. Share. Lombok kira-kira 2 tahun. 2 Oh iya, 2 tahun. Tahun. 2 tahun. Pegawaian le hotel di Gili Trawangan. Ampun. Apa? Di lagi. Jadi Le hotel Gili Trawangan. Aku begawean moto-moto doang dah. Moto-moto doang dah. Wah. Aku begawean moto-moto wah. Moto-moto doang wah. Apa? Gimana ya ngajarin orang kayak gini? Ngulu le IG wah. Aku demen gati sengak pemandangan yesolah. Terus dengan Lombok iya tahu apa ya? Tahun lemak rencana. Lemak. Gimana sih? Lemak. Lemak atau lemak? Lemak. Tahun Lemak. Ada penutupnya KQ atau apa? Lemak. Kan Q. Lemak. Terus oke semetun matur tampiasi sampai badait malek. Apa? Bedait malek. sampai bedait malek.